Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumours kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs nokubonakala engathi-ke isalele emumva compare to imbangi zayo i-Orlando Pirates. Okuvelayo-ke njengamanje kuthiwa-ke amakhosi angathi-ke interested kwi-striker esingokudabuka ezweni-ke lase-Portugal laphayana-ke uFlavio Silva ogijima kwiqembu laphaya kwi-League 1 yalaphayana-ke e-Indonesia ekuthiwa-ke iPersebaya Surabaya. Ekuthiwa-ke lo mdlali kusekwazile ukuthi-ke from unyaka ka-2022 noma ngithi-ke isizini ka-2022 ukwazile ukuthi-ke emidlalweni ewu-78 akwazi ukuthi-ke ashaye amagoli awu-39 kanjalo-ke nama-assist awu-5. Kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs engathi-ke i-interested kuyena-ke lo mdlali. Kuthiwa-ke ingxoxo ziyaqhubeka kwi-Kaizer Chiefs kanjalo-ke ne-agent yakhe laphayana uFlavio Silva from laphana-ke ezweni lase-Portugal. Iyona update engiyiphethe njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Isale kahle.